Production. Dede Diki Wedi. Asik. Tania Nyai Lopers kemana iya OTW na terdatang-datang. Kapan ku lagi nemu bahagia, rasanya kan ketulusan cinta. Reketek. Lebih pertama mengenali cinta malah oleh lara. Iya. Yahoo. Mungkin karena Tuhan terlalu sayang, dipikir bakalan apa Yeah. kesalahan. Cok. Manis madu dibalas racu, pahit gawe keyung-yung gitu. Nyesek dada di babanyu mata, nyawang sampean wani bagi cinta. Jangan sampean nyiksa perasaan, hati remuk hancur berantakan. CBS Production, OS Audio, Ziden Bacok. Cucian dong. Oh. Nyeger naon eta teh? Malembro. Oh gitu. Panggula bisa nemu bahagia, rasanya kan ketulusan cinta. Lebih pertama kenali cinta Woi. malah Yeah, oleh yeah. lara. Tung ala atuh. Tuh aya nu buat duit tuh. Lain. Suka denger mau buat duit. Eh. Karena Tuhan terlalu sayang, dipikir bakalan apa kesalahan. Manis madu dibalas racu, pahit gawe keyung-yung gitu. Alah. Nyesek dada Hei. di babanyu mata, Hei. nyawang sampean Eh. wani bagi cinta. Jangan sampean